Pa, sigurno kad izgubite ovakvu utakmicu, ja sam pokušavao mojim igračima da kažem na jedan oprez, jer dobili smo u ekipu Bera u prvom krugu, prvoj grupi 2 puta i sigurno da došlo do neke situacije gdje mislili su da ćemo odraditi utakmicu onako sami o sebi i doći do pobjede. A to nas je i slomilo o glavi, jer u svakom slučaju voditi 3 puta po 10 razlike, 12 razlike, dozvoliti znači da izgubimo ovakvu utakmicu, ne može jedna ekipa koja pretenduje da ide na samu završenu Balkanske lige i da kažemo možda i finale, ali poraz je došao i sigurno da ima težinu poraz. Morat ćemo da bismo došli u situaciji da budemo među dvije ekipe, da tražimo sad na drugim utakmicama gdje gostujemo i u Tivtu i u Peći i u Berovu. Znači da te 3 utakmice gledamo da pobjedimo i opet ćemo biti, kažemo, onako u situaciji da možemo sami da regulišemo to mjesto koje vodi u polufinale Balkanske lige. Ja sam vrlo zadovoljan od pobjeda. To je bilo dosta bitna utakmica za nas. Radam se, че сме победили. To je prva stvar. A druga stvar je dosta izgubeni lopti sme napravili. Kao dečkovci sme bili u nekoj moменти и to je neverovatno с толкова izgubeni lopti da победиме. Ali za razlika od zadnje utakmice gdje smo igrali u Tivat sa Теодо, danas smo imali dosta dobar šut za 3 poena i to je bilo koje ni je držalo utakmicата. I drugo, koje je bilo
uvek bitno za mene, to je odbrana. Igrali smo dosta dobro odbrane i to je prva stvar za gde smo pobedili. The match, they came out, we started slow and they were real focused, but we relied on our defense. I think we played a little sloppy. With 26 turnovers, that's too much, but maybe we're lucky to come out of here with a win, but it's good for our standings in the Balkan League. Okay. I think down the stretch they outplayed us. We didn't play together like a team like we did in the beginning and the day before yesterday's game. But it's still new to us. This is still my second game, Robert's second game, so we're still coming along as a team. But I think as time goes on, our chemistry will get better, and we'll get better as a team.